looking down. The ride on the course now is start number 11, Elin Andersen, and she is riding quite nice. Rytteren vi er på banen er start nummer 11, Elin Andersen, og rider på quite nice. Rytteren der skal holde sig klar med ind på banen er start nummer 13, Sisse Kjær Wasserhausen, og start nummer 15, Anne-Katrine Vangby. Resultatet for Stephanie Jørgensen har Abigail 44 blev 0 fejl. I tiden 82,41, og det rækker til en foreløbig anden plads. The results from Stephanie Jørgensen was a clear round in the time 82.41, and so far it's a second place.